Tamatam ki tholakpa tungan be isu singi matangda khananainana ba semjariba platform Northeast Taluking ase thamjariba akhanaba topic di outsider are claiming ancestral land in Manipur wafama simak aikogi nungba assembly constituency da BJP ki MLA oriba Dinganglung Gangmei masamakna ma ki Facebook post samada phongtoki wafam ni koigi state asigi koigi highway nakal singda koi mawong chumdana anoba village kya masing khangdana tarakpa koi Manipur ge toiba conflict sivawda illegal immigrants and illegal influxing na thoan bani anoba tongan ba mafam singda koigi khul sing myam ma masak khangda koi mafam rang khangdana tasalakpagi pose sigi crisis lei bani sumna koigi state sigi highway nakal singda koi mawong chumdana anoba village myam ma sajalakpa masing khangdana semgalakpa masiga loinana koigi mapandagi lakpa mi singsina haitare outsider singsina hana gi leisure mi ba lam singse makoigi outsider singsigi makoigi mapang pugi ancestral lane habi claim torok fawa sigi condition fawa yorok pa habitare masigi matang da koigi hariba MLA koigi nungba assembly constituency gi MLA Dinganglung Gangmei nam haki Facebook post thakat ki wafam makhakni hariba issue sigi matang da koigi magna namna paliba se koi jaliangrong frup singsina hariba masida tumina election bataragadi koigi future generation gi damakta koi khandabagi pot amakak lakadabagi pot oiba masina hana koigi oibiramba leaders sing natraga naujigi tongan ba assembly constituency singda leriba even Manipur gi leriba leaders sing sina so koigi isagi election mai pa aga lore bot kak phangaga lore habi wakhanse thado kanda hariba tungi future generations things na koigi nungai hongna ba future generations things na wahaudana bagi damakta thabak tobasi tangai fade masi kumba khanba long term vision ubangam ba leader amakak su mathau tai ba wafong phongdo kiba hiram sigi matang da khananena na bai koigi studio da election da laibiraba expert panelist ma'am da saktak jage ahan bada ikai khumna bochage political activist Riba SURESH KUMAR ikai khumna bochari Ancestral panelist we are formerly founder of Riba ASHEIBAM BELE Zabsu ikai khumna bochari Ancestral panelist CPIM spokesperson Riba SURESH Santa Zabsu ikai khumna bochari Ayahan sa sayo sa BELE lecture sa we assembly constituency MLA Dinganglung Gangmei sa mga haki Facebook post thagalay mo wafum si mga habitare masi adum hanagay so na intellectual si tungan ba music na sunwag outsiders na sinahanagay sa ba pagi lang sin sa kopchala ka na mo kogi mo ba ancestral lane habit kayo to pagi possible ba mayam sa city crisis masi issues lane habit possible ba ngamra ba sila na bali iba na music BCB MLA o iba sa mga so Facebook post sa thagalay po ng kakaiba ni kamay nila Saya muda jadi pelajar biasa masing hingga bukan tahu hari masing sama jadi MLA mula assembly constituency 2022 kali mana hari ini berproses baik dan lain sebelum korporat tinggal bersama dan yang detail ini di kok cuma hari ini saya ekspresi masih tanda baik mana jadi kita hari ini bertujuan praktis saya ini kayak cerita hari List mesti yang mengalami hari berproses pada 2011 di census pada yang mengenai tadi pada Manipur di BSC pada yang masakan hari hari listener ni juga cuma kamar pun itu mengenai dom pada guru pada yang betul lagi ada gadget itu apa pada BSC ada hari itu di nasi dia cara yang berjalan tahu betul apa yang mesti Hai ma MLA kan dalam hansu IS rank kemarin toga boleh berban. Teman-teman itu hai berkait semua ina bagi Manipur yang sangat bagi list masing bagi data yang kekayaan sebenarnya yang ada mulai kemaman atau positif saja teman-teman posisi siapa yang orang mabani atau kogi uji lagi belum jadi masyarakat baik deh juga MLA ini itu nilai itu dalamnya ini aja saya ini punya bilis masih ingin nilai itu hari berikut ini pemilihan sehingga apa bilis sih kemarin define kau yang mana sih yang jauh orang nilai sih matan kau ID kuna mana apa ini human mari mengasah harga negara yunda harga ID ini masih dia kan ada kau ini bilis kau kita mami ngambil kita mulai juga Naga, kau ini orang mana sekarang kan, kau ini masih yang dia je. Kau sih hari belum pernah menikmati, makanya ada bilis masih yang kali hari sudah. Kau ini garam ini apa?
hospital hoigera school hoigera natraga any government scheme da electricity bu hoiro isin thakna isin bu hoiro haidi sarkar gi mai da moise phangra phangda yeng bam changi kari ma bu phangam taragadi मतलब करना दिन मफन सिंह दारा कोई ने यौरी मो आई की साई हाई रिबा कनो गवर्नमेंट की होइबो मेसेनरी ने हम सिंह ना करम में ने यौबल ने बनो आई ने जिंग में आमा खनबे अदुगा अदुगी कोई मणिपुरी नत्रगे गवर्नमेंट की होइबा कोई गवर्नमेंट मींग चंग बयाब पोचे अम्बो फंगदेना लेरमबो वैतारदी मोइदो हौजिकसु दुम अखोइना मोइगी मथक्ता मोइजे अखोइना अतोप्पा वाहैददी दुम इस्लाम गाइना जु खंगनरिको अदुमाइना लैरिबा मयाम सिंगदुदा अखोइना खंगबा यारिजे मोइजे गवर्नमेंट मसक खंगबा खंगदबा हाइजे कायदा लाक्तोइनो हाइबदुनी मी खरा लागा युम खरा सारगा हेक्दा विलेज अमनी हायरगांदुदा मोइजे अखोइनि मोइगी हौरकफम लैबा लैतबा हाइबा मयाम अमा लैरिको इसम समना अखोइगी अंद्रोदसु कोई मीजी यामसे लगता है कोईना लैकाय अमा अंद्रोगी बाउंड्रीगी मनुंगदुदा सांगदोगा कोईना खुनगी लैकाय ममिंग अमा पीरगा होंदोकपा मयाम अमा लैको अदुमाइ तौदना हुजे हाइरिबा मफमसिंगदुदसु अकोइना जाति मानरगा कोई विलेज एक्सटेंड तौरइब्रा नत्रगना इतोप तोपा मी अमा लागा हाइदि मफमदुदा युम सारगा लैतारगदी कोई सिंगी दी मोई विलेज की हेड ऑफ द अथॉरिटी ले मोई जिंगदु मतमदुदा कैदौ लेगी हाइबदि हाइदि अखोइना येंगबे यारिसे हौजिकी प्रजा मियामनदी उररोयबा अंद्रोद पोकपा आइना हुजि हाइरिबा नुंगबादा मी लागा मयाम होंजिले खोले हाइबदु अखोइनादी उररोयबा अदुबु अखोइना उबा याबा मोई खरा दिले पॉलिसी मेकर उबा याय अदुगी अखोइगी हुजिकी डिस्ट्रिक्ट की मोई डीसी उबा याय अदुगा अतोप अतोपा कोई रेवेन्यू दा थबक तौरिबा मयामनदी उबा यायबा मतमदुदा अखोइना ngasa हाइजगिबदो गवर्नमेंट की ओइबा पोट अमतंग यौरम तारगदी मोइदो कमाइना यौरमिनो हाइबगी थिगतफम अमा चंगे अदुना अखोइना सुम येंगजरकपा मतमदा अखोइगी पॉलिसी सेम मतमदा यामना रिजिड ओइदबा को हाइदि याम फ्लेक्सिबल ओइ तारगदी अदुसु ngam अदुना अखोइगी मणिपुर गुम्बा याम पिकपा मफमजेददी अखोइना विलेज अमा सेमक्के नत्रगा इवन अखोइना खुन्नमा सेमक्पा मतमदा युम मसिंग भौ अखोइ मणिपुर द डेटा फजना लैतेबा अदोइ तारगदी अखोइ याम पिखरबने अखोइ दिमी लाख 30 मुखक लैबा मफमजिदा अखोइना विलेज अमा हेंगलक्के हाइतादी रेवेन्यू दगी कैके परमिशन कैके लौबा मयाम अमा चंगगा तौहनगदौनेबा अदुदिना तमनिना अखोइगी दि हुजिक लागा युम खरा साचिलगा चही 5 सुरे 3 सुरे क्लेम तौरा अगानदुदा कोना तौरक तारगदी मीगी असि कुइना लैसिलक्तारगदी अखोइना समना हायगांदा कोई युम भराजे अखोइना चही 10 लैरादि आइगिनेना क्लेम तौबा याय हाइबगी रूल फौबा मयाम पुथोकनरीदनको अदुना हौजिकी मफमसिंगदुदा कोई गवर्नमेंट की ओइबा मेशिनरी सिंगचिकी एक्सटेंशन दु कयाम यौरी यौद्रगना मोइदो हौजिक हुजिक कै लौखटपा यागे हाइबसिदि अखोइ पॉलिसी दे याम डिपेंड तौरकनीना खाले अदुना हौजिक हाइरिबा मिसिंगदो मोइ जाति पंदे अदु मोइसे हे इलिगेंट इमिग्रेंट सिंग मैम हेंगलागा मोइ ngसाइगी जिलेरंग की फुरुप से पिकपनीना मोइना नमहात तु हात तौबिरगा लैबना हाइबना चिंगबा मैम दो अदुइ तारगसु अखोइना कंप्लेन अमा तौरकपगी पोट लैगिब्रा लैतब्रा अदुइ तादि कंप्लेन गुम्बा अम्बौ तौरकी तब ओइ तारगदी अदु अखोइना हौजिकता अखोइना मपांगन सोले मीनि हेनग्रे हायरगांदा कंप्लेन तौबुदुनदी मीना दुम ngमगिनी हाइबगी पोटसि थमनिंगी अदुगा हौजिकी एग्जाम्पल होइना हाइगेबा आइ ngसाइ हाइगबदो कोइ हुजिक इम्फाल मनुंगसिदसु हाइरो पोकमिन्नबा मचिन मनावनि भू लम्मियनरकपा मतमदा लांगुंग हेंजिनबगी थांग पाइनरिनेबा अदुइ तारगदी अखोइना हुजिक हाइरिबा विलेज की अथॉरिटी सिंगदु मतमदा मोइ पैसा पीरगा यानगिब्रा नत्रगा मोइनासु उदना मोइ अमानि लैजबसिनदि कैसु तौरोय हायरगा यानगिब्रा हाइबना चिंगबदो कोइ याम कुमना थिबम चंगी अदुगा कोइगी मसिदा ख्वाइदगी मरु ओइरक्तोइसे कोइगी पॉलिसी मेकर सिंगसे अदु पॉलिसी मेकर सिंगसिना मोइना इंस्ट्रक्शन पीबा याबा कोइ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पु ओइरो रेवेन्यू द लैरिबा डिपार्टमेंट सिंग द लैरो मोइ सिंगसे फजना तौरगांदा कोइगी पॉलिसी सेम विलेज अमा सेमगे हाइ तारगदी सिना सिंगबा मोइगी सर्वे तौगनी अमा तौगनी तौबा मयाम सिंगदो दरकार लैबा सिंगदो तौहोगदबगी थोलकपनेना हाइनिंगी ओके आम फजन थमिग्रा कोइगी आउटसाइडर सिंगसिना हुजिकसे कोइगी हारगी लेजरम वे इंडिजिनस पीपल सिंगसिगे इंडिजिनस पीपल सिंगसिगे लमसे खोपसे लाका नमखोइगी मपांपुगी लमनि हाबगी क्लेम
claim tawre habagi pot am kale adu itaragadi hariba process se yamna sangba process am khakti oidini masi hana khanghaudri sina kamaina no habagi pot am khaksu question am khaksu lakadori bane e mathang se dasura salak sage hariba khogi nungba ac gi MLA na Facebook post thagalai base khogi Jeliangrong United Front na khoi kangpopi gi manung chanbe area sing da popi thaba sing sigi mathak da khogi drive am khak chathaki ba adugi mathak da action lokhot khraba madung da hariba Facebook post thagalak po oiduni hariba chathaki ba operation adu da so khoina popi tharamba sing fagat pa matam da mioi kharadi khogi Manipuri loan se khangdaba mi or yauramba thengna ki adu itaragadi khoi so outsider oigidori bane adu itari makhoi se kamaina mu changai bano habi question am khaksu leiri adu hoji oza belena so habi ki ba hariba masing hengale outsider sing se leiri hai taragadi makhoi ki government facilities sing phangam taragadi masi kamaina facilities sing ge phangami bano habi question am khaksu lai bane that's where some people thamsage an mokta da nungsiraba ngasigi tharomasibu yengbere ba Manipur gi praja koi kodima poi kai kun utchari ai se mayamna BJP oina dum uram su yai ai ngasi lakseba sidi as a young political and activism oina laksebani aina hojik thamjaga dori besi hojiki akhoi anchor na hangbi ba haitare wang du da mi sing se kamaina la ambano outsider ai the outsider haina haide from the very day May 3rd age adum hairak pasi illegal immigrants haitare aina yadaba mong na changsilak pa mi aduga hojiki ai gi maruk na su haibi ba unrecognized village kamaina hairi no haibase sida government gi oiba policy magi procedures adum lai government na survey tawgadawni ma village ama recognize tawno hona matamda do hilly area sing dana koi gi mogi district council na ayaba pigadabani khotgadabani haiba adagi forest department gi oiba clearance laigadabani khotgadabani haiba government gi magi process ama lai haitare adugi port to tawdabida matam amada leiram si kaino hai kan kang khong chairamba sasal leiram da sarkar haitare sasan suklai leitaba sarkar kaisuna taba kan councillor amana adum recognize piraga village ama oiba yaramba ningthau amana adum piraga yarambi sigumba ain leitaba sasan ama leiramba masigi port si Manipur da chahi chompa chanaraga lakpana maram oiraga ngasidi mitopna hena changsilakpa aduga unrecognized village masing se yamna hengalakpa unrecognized village masing hengalakpa haibase mitop yam paineba hariba mitop singdu kamaina pusilakpano pangpuda pusilamba am chanabi am leiram haitare aduna siguma punamakse Manipur da mikap thokta yadre Manipur se loiba tare ko haidana honorable chief minister hanigi XCM sir honorable sir Birena adugumba aina ningsingjabada August 2022 gi budget session da oiramgani ama thamkhibase kwai hanana unrecognized village se detect over hore maram cha dana khun masingji unnatural growth of unrecognized village ma ama leirakpadagi ekhoina hojik nauna matam du numit tumakta haibane aina ningsingjabada August ki tang mari gumba oiba male numit 2022 gi budget session da honorable chief minister matam dugi sir Sri N Birena haibasi assembly da Manipur sik sasal leiramdre pangtong do tawraga leirame ching kok thuame adagi khun macha pangthok to tholame aduna hairiba sing ase thingna bagi damangta ai cabinet decision ama lauraga athu matamda kamaina matau karamna hairiba unrecognized village masing hengalai bano amade leirami ba mafam sing asida unrecognized village da leiba villager haitare ne haitare khunja sing do makoi da government gi benefit si piroi da bani ga bagi cabinet decision lawbagi ama October 2024 da honorable chief minister miyam da phongdok khibane sumai tawdana koi May 3rd 2023 gi irang hauraktriŋei da ge hongna haitare honorable chief minister Sri N Birendi adugumba Manipur da karigumba khara mahausaga manadaba mawong mari namai ta daba lengak sasan hanagi singduna haitare sengna hairakanda adugumba soiba mayam du leibadu praja da khangan ba haurakibani amadi matam dugi sarkarna tamna thabak kaya ama paikhatki haitare adudagi matang lakpana maram oiraga ngasi Manipur da illegal immigrant haiba bohai je koi hairi ibane ngangba ai samak so haitare we never know kanamtana khangamde illegal immigrant haije karino jinu no one concerned about it kanamtana ju concerned to biramde mara baibi amantana ju no mata hairude civil society organization amantana ju koina chahi kuntra helak pasibaw bada class 10 12 bel ora phawa kanamtana illegal gi oiba movement amta ju ugide illegal gi oiba wai amta ju haiba tagide illegal immigrant se kanano haiba adagi unrecognized village ki wari je leiram deba si punamak akhoi gi dimag ta haitare akhoi gi kok sida Selaliba, Akoigi, Wakalo, and the Lali, Sikanano, Akoi the meat Pangali, Sikanano, Haikanda. Mayamna, Hena, Chabiriba,
masagi pham phaw thadoga manipur kandaba yade na ngasi ju lauriba honorable chief minister Sri N Biren ex minister do mahakna khoi se mit pangalam bane si posine be khoi accept tauba thengman labra haibadugi port ne ba ngasi akoi gi oja honorable MLA akoi gi nungbai sigi ai di sar dipu ena kaujai ko sar gangmai se mana hairakli bese as an indigenous person, as an indigenous representative, indigenous yellow me I am responsible with the statement. I am mana pidis. Kaya no, I can make up topic matam oire habdo. Saying na tum highness is survala nga sige TV discussion set haitare. Indigenous high kandamu uri sige no, may tayo in loy ure. That's not what indigenous people mean in Manipur. Yes. Indigenous people haibadi akoi puari dal lemin raklaba. Akoi ga lemin raklaba chingmi tami punamak may tay pangan punamak tu nebe indigenous haris. May tay pangan ga indigenous ya kanana yana ne cabinet decision lauraga Manipur gazette yauri se siju kanana no. Honorable Chief Minister N Biren ILP chanan bagi gazette to the yauni ko. May tay pangan je recognition pi bagi wahi ama yauni. Adu amna important way bani. Adu na sigum posak si somna lak puna maram oiraga ngasi di kaino hai kanda. Manipur da illegal immigrant ki lay riba problem mayam sina maram oiraga ngasi Manipur da lay riba tangdu lay talaba phibam se lakpani madu thengnana bo honaruba misak ekhoi gi khwaidagi maru oiba lamjing maira oiriba amadi khwaidagi matik charaba adugumba leader ado ngasi di mayam changdana victimize to bi ba haitare seng haira kanda masine ekhoi na nungai jeta ba haitare aduna hojik di politics ki wakhan thadok piro ado madongi phamgi wakhan ju thadok piro Manipur se loiga tore haibase ngasi sar di puna hairak liba amari tongan ma Manipur gi leiriba ka koi gi intellectual person sing na amari TV discussion forum kya da tongan ba expert sing na phongdok pada koi uzai ta jai adubu hairiba sing ase 2023 gi May gi mamang da kanam tana pan khida bani no TV da jo haige TV gi channel nam tana su illegal immigrant gi matang da discussion silamoi 23 May gi mamang da aduna sigi port si honorable Chief Minister Sri N Biren ex minister di akoi ki 2013 da tweet am tawkhibane mana congress ta leiring ida haitare kambu omna hairakani madi congress ta yorom edu tormi pamda bani to idu driver selona lauri banu pa do hujiki ex minister Sri N Biren congress yoring ida lauri ne malumda 2013 da mana haibase kamaina matau paramna kangpokpi kano da Imphal West ta leiba kangla tombi gi kakoi gi kano manga pradhan gi mafam manga se kamaina matau paramna kangpokpi do only no Imphal West kano gi akoi gi revenue district gi lauthoga kangpokpi gi kano da subdivision da kamai chatkhri no se phong na congress ta leiring da laurumi bu nupa tu ne ba matam mamagi honorable ex minister Sri N Biren se hai ri ba lauru bu nupa se matam du di kaino hai kanda cabinet decision hai ba si di surbala mi tara leiba matam da taruk ne yara di loire Chief Minister ne yar di loire ba amarom da hai tare moi taruk ne yar di loire aduna MLA amagi nataga minister amagi wat chat tabani na maram oiraga decision lauraga toga 2017 da Chief Minister oiraga Manipur lengak sasan pairaga Manipur gi amot pa soiba ran ma myam do semdok pa horak pane ba aduga praja da mikap tholag iba adugumba looting bani ex Minister Sri N Biren aduna honorable Chief Minister Sri N Biren tawramba thabak mayam se ngasi de tongan ma northeastern state singdam Mizoram da identification of illegal immigrants ki biometrics hogre Nagaland da moi adugumba any kuki tribe the peer or benefit government gi high gre si mayam si kaino who have started all these initiatives in the history of Indian history had targeted honorable ex minister Sri N Biren is the only leader in the Indian history who have started to identify the illegal immigrants in the soil of Indian state haibase sumaina thamjage aduna hojik oza akoi honorable MLA sar nungbagi oza honorable MLA nanga haira iba punamak se yamna mak thengabani ai di seng har kanda ai I am not saying as a BJP maram dai BJP gi associate tawraga laksaba sunate ai ngasi haijening base kari gi noba hojik Manipur gi civil society organization amatana ngasi Manipur da thui bagi kori shugi matang da wangang driji gai gino issue macha da chat khreba sidi kaino ai kan da main core issue se divert tawgi pora ma da labra haibado madu nungnang ba mai ngasi phawe maram maduna leibiri ba khoi dagi hena khangai bi ra ba civil society gi leader sing mara pai bi MAIBAM sing nga ki oi ba wa da chapi ra ganu Manipur haiba Manipur sida mitomna yumdang mana kaina ba haiba mitomna ai khoi se namsil pak ya ba gi phim ma do leirabani haiba se kaubi ganu aduna kanaguma powerful group kharagi adugumba khusin thaurang da natraga powerful mioi kharagi adugumba makhoi gi
kanu hai tare mai khoi gi lang da thujil laga akhoi gi maru oiba mang da tariba akhoi da ngasi thengnari ba madi tungi miron akhoi ji da warau ga da bo oiriba illegal immigrant gi issue core issue sing se nathairap to buse masi madi nungai jade aduna tv discussion gi leiri ba sinbi ri ba tv gi leiri ba hai tare akhoi media gi concerning sing da join request to joining buse discussion sin bakanda housing ki leiri ba core issues se masi da focus to view aduga different communities different opinions lo view akhoi gi wari nate ai ba khoi bu takpi tambi bangam bo ja mayam ma leiri mayam na nuai ta ba se hanjin yeng ba mi jine mayam pa maktri se aduna hanjin yeng dana ba tongan ba wangang ba ngamse ta ba youth tagi oiba yai nupi gi oiba ya mo oiba si gi mot sim am loraga hojik manipur da leiba core issue sing se sida discuss the view amadi masigi solution kam tauna thengnagani collective movement am changi collectively koi thengna ba changi united oidraga de khoi yaroi mayam na khangi ching da di kari tawi mi amana husen law khong gi ma tam da loina chap mane akhoi maitai gi di ai na husen khongni ai maning da ni lerangani nakanda mana khongakani ma do tara chakhini atopa ma khongni taruk chakhini aduna si gomba khoi gi tam da leiriba akhoi masen gi chingdanabagi hongnabi waikhu gi culture si punamak se thadokpagi matam oire aduna manipur da leibi ba khoi bu lamjing bi ngamba civil society MAIBAM sing akhoi bu lamjing biro manipur se khare leiragadi manipur maitra ba hairam bado kari gumba len ama hairak khibaju yai maitra ba to mut khiba yai maram aduna madugi matam madu yore habado haijaning danga sig discussion se dai saru ya jabani aina tamjage okay kogi outsider or illegal immigrants ki kogi leiriba issue masigi khangdok ba thidok ba duga mkhoi ba masagi maram damna report tokina bagi kogi lokhat pa ya ba steps sing se koi housik se yamna thenga bane kogi manipur gi crisis va da illegal immigrants na to an bane habagi khalini masigi madam so tongan intellectuals sing na so hariba si kamai to ra thengna ga dage masigi solution kamaina purakada ge habigi tongan ba phungdok padi laikhrabani dubo ikoi jikada khoige former chief minister na suma ki ex thakala pa post ama khakta khoige chauna singnar aiba khoi illegal immigrants ki khoige lairiba issue se khoige masi divert to ya ba tongan ba atopa khoige issue singda haba tara khoige nga kyo be issue da divert to ki bana hariba men oriba issue se masi da khoi focus to bangam da bagi pot ama khak lak pa ya bagi situation to gi matang su phungdok ki pesule rabani ei mathang se oza santa dalak jage oza unrecognized village hai ado but ako unrecognized village hai masi maming di anoba amai tholaga lerami maming sina kamaina tholibano aduga unrecognized village si masi hengalakpa matamda khoigi lairiba authority habitare masigi masina khanghaudribsina kamaina no habigi posini yamna kuira kana khangapagi pot amkhak leiba masi aduga masina mu kamaina electoral roll da mu voter list da mu chalami bano habi question jo jo question ama khangni osa kamai thaminingi masi discussion je koi hana DC ko ramba akhoi BJP honorable MLA sina akhoi Gangmei sina an outsider are claiming ancestral land in Manipur hai bisini yam ngai bi suni khoi BELE na su yam na hai bi ra ngai de khoi SURESH na mai ji billion thagar pun to re mai ji akhoi billion si de issue lak tri bi sida SURESH nang na sai BELE na hai do mai to sum to discussion to se ba nang na bias oira ne ba nang ne billion sum to billion to mi Congress yang sum to di nang ne billion sina tharak pa do mi nya u khre ne ba ta me natra BELE aduna ai han hai ji nate mi na khan ngai hai mi na nate mi na khan ngai hai ma pandana ma pandana si ma ja pandana nang se ai sir di fog tanga sai na hai ja nate ai hai ge ba na thaw khom je ma lai gani na ma billion ya pan gam na nang se BELE jang da pan de ai ju pan do ai am ta ka ni question to jage ne me thar gi mama da kari numita i lege ne me grengi mata me thar ga i lege me sing mai le ne di ai hai ge adu noi ne simjan bani artificial le nang gi ai har ge ba ai hai ge ba me thar gi port to nate ai na hai ge second nom dai dashrus personally thagal ruano ba hojiti thagal pong thok pune tauri ba mi do taw ya na du ba thagal ya biren thagal nga ko ya su gai de adi ya achu to go thagal pai ba le si biren gi ne personally ta ba ai har ke ba BJP aku panjagi dengan segi nomita BJP honorable BJP pande biren palle ba biren ne discuss to ure nang na BELE ne to usmai to ba ai support BELE ne hai to ba okay oza sa jam zan ka biri kwa but adu that's rescue the personal opinions ne ko ai na oza sa opinion ne discussion ne ji my opinion dai mo ji ai na no adu dia de that's personal na opinion dai discussion ne si discussion ne discussion ne tara ga di ka kana ngang ko interpret or ani adu to na to
Okay, second round. First round. I proudly, as a citizen of Manipur, proudly today, whoever it is, no one can copy you. Honorable Chief Minister, and we didn't public pay any. Me talk can also have a bias unrecognized Bileski discussion Yana assembly that Togrisa. Manipur Chief Minister and in 2022 the assembly that that's not the way how we can talk as a responsible citizen. Okay, that's right. Second round. He's the real leader. Outside, there are claiming ancestral land in Manipur. Masikana and Togi said Sakai, Kariguma Changbayadi, Masida. Kainoida, Forest Kanzabisi 1980 Matuna. Forest is central Kanui Makaleva. Akui concurrently Makadalate, Stiliste, Unionist Layeva. Aqua do Kandiadia, according to it, center the time of a diver. She the wasted Sagana Matau Parega and go forest, the man Pokton to report the man Dizatom, the Dizatom de. Young son resides the Gomez. Mam, I am doing having to go Bele, I hear. Mam, Makui Kunda, Kanaki, Kanoga, Marina Kanakira. I do amicable solution, Lagamadulusan, never do. I don't know. Shigi forest, we lam Shinaba, Shinadaba, Mamato, why is state government right a mentality. Forest Conservation Act 1980 Matumina. She let out the Masi state government has no right to de-reserve or reserve. Use for non-forest purposes without the central government permission. Yapshin Hire. Aduna the Marubi and Panamton, Panamton Yarueva. Central government Yabum, low tide, having the Queen Haidikwa. I must listen there. Adigi forest like Yanam Labor 2006. Hani do not about Mashida Kumaita together, Mashida tribal communities, irrespective of Jalerong Haidemoin, Kokabui heresy, Ringmay heresy, and the Ginagi, Maitimiam, Yamna, Haiba, Tado heresy, and the Tampul heresy, Madugi, Baram Tality, Makoina, Heidi, Forest to the Layminaiba, Makoina, Makoi Forest of Shinaviava, Adukai Maduna, recognizes the rights of tribal communities and other traditional forest dwellers, forest land resources. According to Tido Potaiba, Ganano Central Bombing to Silver, illegal lady habits, Hybrid Carino, forest the ladies here, Hanamugi, Zalino remedy, Natraga Tankul remedy, Natraga Tado remedy, Natraga a Mau remedy. Tribal Shriam recognizes the rights of tribal communities and other traditional forest dwellers, forest land service. Adunani, Maitena, Aqui, sing my lady, Aqui, no, sing me out to Maitay Moidana. I quick forest dweller never Maitejo. She's a tribal you want to taba. She's a forest dweller, I Maitej forest dweller, Maneva, BELE. Natra forest dweller never. She might not when academically a quick kind of a type. Aduna, Adagi, she Matanda ensure the livelihood and where you put security of the forest communities. Forest
की द लेबा बेले होगु मन मागी फॉरेस्ट अखोगी कई कई तांजब चानब तांजब खोचब अदु लोई अदु राइट लेबा सी मतुगिना सी मयाम जे कोई खंग दबोई दी कइनोइदा स्टेट गवर्नमेंट सिना हेक्ता खुजि थिंजलुएबा अदुना नेबा कोइना अखोगी मनमोहन सिंह ना प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग बीएन याउना मागी मनाव अखोगी राजेंद्र याउना अखोगी कइनोजे अखोगी समल खाबिगिनु हाइनेबा कोइ मतम युतिना बीजेपी को चेमिनरी दिल्ली दा अदु अतई ते पोलिटिकल पार्टी लोई चेमिनरी ने मणिपुर ले पोलिटिकल पार्टी म्याम अखोई सुरेश होई मतम याउद्री नाम ना होई को अदु अखोई चपज बीए मसाजे समन खाबा यारो याम कन लाउ पोनी मागी अखोई ममाम पा इमोजु याउनी ए खाबा यारो मागी मनाव अखोई राजेंद्र जु याउ अखोई लोई लाउनी ने मणिपुर सेजु मणिपुर दा समन खाबा याबा पोलिटिकल पार्टी कना ले हिने अदु कुमाई तवी मदुद मोइना अखोई फॉरेस्ट याब लौरमदेबा मदुद बीजेपी की मंत्री ओइखिबा अखोई यामुंग रंजन जुयाउरिमनेबा ए समन काबा यारोय ममदि नंग फॉरेस्ट की असोमना कंद लेबा वाइल्ड लाइफ की कई क्राब मसी मसी नक्सिदल गोमी याबते याउदन तवी हाइबसि लेजन सिगम मयाम जे कोइ खंगद्र बोइदि अखोइना होंगो चावबा मन सि तौरे फारि हाइबि यादेबा होंगो चावदु लांदौरिनि स्टेट गवर्नमेंट ना ngam da सातन हाइरदि लांद्र बेले नंग हाइरदि लांद्र अदु सेंट्रल गवर्नमेंट कुमाय तकना गदि हाइदुनेबा एसेंबली न पास तौ या पोतेसि फॉरेस्ट दि रिजर्व तौ जे करम अखोगी लेस अखोगी पार्लियामेंट ना हाइबा एसेंबली न पास तौ लोकसन मंगम राइबा होय सि तौ बि होइन हाइबुदि सेंट्रल गवर्नमेंट पास तौ लोकसन मंगम बोते फॉरेस्ट जे हाइदि अखोइना भारत की कइनोसि को यूनियन लिस्ट कंकरेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट नै लेबा अमगा खुथिजने या पोतेबा अदुना सी मतंग जैन हाइजरी मसिदा कोई यामन मतम चाइ खले आइदि कोई ऑनरेबल दिंगांगलुंग गांगमेन हाइसे मान हाइब इमिग्रेंट हाइसे इमिग्रेंट कनान बसे खंगे इमिग्रेंट हाइसे करमन होइद आइन की वांगमद संग को मिसिंग दुनेबा आइन की वांगमद मेते जंग पुयाइना बांग्लादेशी मेते जु लाप याइना पागन जु लाप याइना अदुगा बर्मा रोमदगी कोई कुकी जु नगा जु लाप याइना नगा कया अमा लेइबा कइनो अदुना अखोनि सिदा माना पल्लिजे याम फैये कम्युनिटी अमदा पलमदे याम थागले अखोई दिंगांग गांगमैने सिलिजे कम्युनिटी अमदा पदना इमिग्रेंट जे अखोइ पुनि नोक्सिंगोय लेनबि याय माना हगदोइ जे मजे अखोइना भारत सरकार यौना कोइ हाइबा ताइबा करिनो सुबाइ तौ रिजन सिगुमगी फॉरेस्ट के राइट एक्से अखोइ पार्टी ना अमा यानिंगदबम नै कइनो को मजे एमेन तौ थोएबा बीजेपी सेंटर दा अदुदा मागी बेले होइगुम्बा फॉरेस्ट की मयाद लेजिबा मयाम की राइट से मांगन लेबा बेले होइगी चिंगजे बेले होइगी खुंगीनेबा सी अखोइना से बीजेपी न पामा सेंट्रल गवर्नमेंट मदुगी एमेंडमेंट जे कक्थलेबा अदु कक्पदु खोइना यादियाबा अदु सिने कइनो गन इमिग्रेंट की नते अदु आई सपोर्ट तवी नते फॉरेस्ट नि सी फॉरेस्ट की नि हाइजी फॉरेस्ट ने नत्रो अखोइना कइनो तवीसे बेले फॉरेस्ट ने नत्रा अखोइ खुंता सलियाइसे अते दे नतेबा लेइगा ताब नते क्लेम तो वइनि दसिदि क्लेम माइबनि क्लेम दुनेबा कोइना लौली फॉरेस्ट लेन दनेबा तौजे क्लेम तो मुझे इदना नते मा अनंग दुदि मा लालन दौ आइदि माइ सौगलिने सौगुत पदुने आइदि माइ सौगलिने कइनो माना क्लेम तौरे हाइजे मा चलगा वा गांगुदे लबि दो उनिबा हाइदि लबि की नाकन फॉरेस्ट के मरि लेने लेनदे इलीगल इमिग्रेंट फॉरेस्ट एक मरी नती इलीगल इमिग्रेंट फॉरेस्ट ले न तो ताई क्राई दो ता मिटम न ने बा मागे सुरेश है कि नहीं ताई जे फॉरेस्ट ले न तो ताई जे सुबह क्राई दो ताई जे इट्स नॉट स्पेसिफिक नहीं नहीं के बा क्राई दो ताई जे ओजा अखोई की टॉपिक तो फुकचरी बा एमएनए फुकतलेबा एमएलए ला फोंदोई बा वाफम सिटी क्राई ताई नो फॉरेस्ट ले न ताई लम तो क्राई दो हाइबनी लम तो इफाल न तेबा नहीं ताब न तेबा फॉरेस्ट ले बा बेले दी आई भाई भाई जे लम नो कनो मन बेले दी आई फॉरेस्ट ले न ने तासलिसे लंबी दे न ते तालिसे लंबी सु नेशनल हाईवे सु सेंट्रल की मागी कइनो दे याउई बनी मणिपुर की नते को अखोइना अदुना अखोइना हाइबि फॉरेस्ट ले न ने तासलि काय ता दो बके अदि का वांग तांग जगे नते फॉरेस्ट न याम खंगना फॉरेस्ट ले न ने तालिसे फॉरेस्ट ले न ताबसे ओ ना चिंग ले बन ना कुकी से चिंग ले बनेबा मोगी से करी जगह नो अदो सिदा या आई एक से बार ता आई हार के बा सिदा याउई बा आई ना जे सिदा हाई बा को recognize the rights of the tribal communities and other traditional forest dwellers, forest land resources. Land resources. Ensure
the livelihoods and food security of forest community and extension forest conservation through community participation. See, I'm Adu sans lo rije. Adu sans lo de na ba de ba hai iban khena ba le ke ba hai forest land de ne ba moi ta ri je. Lam de ta ba ne te ba akoi gi zelirung gi de lam de ta ba ne te ba. Forest land de ne si akoi na di ko na jog di lang ge discussion ko ai tong ne du no Suresh. Forest land de ne hai bi si mi ya ji ba khoi na subla. Forest ki land ta hai ba si ba khoi ya ji hai ba ni da. Ka du ya ru du long thai ne. Moi keno da akoi adu de kano tare akoi ai na lei ba jaga je ai gi ne hai ba do sing de lei ba kanguna adu ya moi ne hai ba na de ai na dia ai forest dweller na de ba oda sa ta ge hana lotion bi ai adu ne ai di forest dweller na de ba bele di forest dweller ne bele gi rai si kana apna kakpong shan na kakpong moi subra na kakpong moi suresh ka kana apna kakpong moi manipur sarkar na kakpong moi na gi rai si marum di ma di forest dweller ne ba adu na forest dweller gi hai ni adu na ina ma sawuli di adu the forest dweller na in ya ba hai bu ne man hang ni di man yaw ni hai bu ne de sing na claim hai bu ne man to ri se adu na akoi ne discussion to ji forest ta sal pa du ni lam ne ta sal po di mu gi rai ni na hai di lam yon ba lei be mai rai sam ne kai chang ba ma to ba du de khoi loi khang ye adu na ai ha ba kano da akoi gi Dinganglung Gangmei se ai yam phajana ai sawusari. Okay. Second round dan makha dum tabi ai second round ki se was abile de ge lak chage ko koi gi phongdoi bo afam is so koi gi state ki highway gi nakan sing da mong chum dana tasalak pa village sing gi matang so phongdok pa di yauri asina mo koi gi forest ki da wazan san da sam phajana thambi gra du ma na phongdoi bo afam da koi gi state si gi highway gi nakal sing da mong chum da na koi gi anoba village kya tasalak pa gi pot ama khak su lei masi gi matang so phongdoi masi gi matang kitang thambi Sura te ko 1 minute. Okay happy was Su isil bu min khaliti. Center gi keno do ma lai ko yare. Okay happy Adu khang de di phar da ne discussion do. ado hojiki ai ahan ba round dai hai petang di thamja gre do koi na hai thamja di ngasai gi kunna ma tasal lai hai bi je noma da tak pa ya ba na te ni ta ta ba ya ba na te adu an da koi na hai di tar I ba pot tu da akoi na hoji yeng ba ya je government gi machinery sing gi mami am tang ta ba do ne mai thalam na te mai thalam ma di dung government yaw re hai min tro na te adu tar ga di hojiki tari ba pot to thingman le hayo ni da moi ne yengi do adoi tar ga di ma masamuk su MLA ni ma je haidi bureaucrat officer ni ma loin khang ni niom la la me hai ta di moi du chum to ka dong na tra hai adu gi da mok tan ne ba moi ne MLA we ra chang ei do adoi tar ga di ma na claim tori do matom da ngam da ba gi ma gi pukhat ning ba gi we ram ba zu yai ba ko adu taseng na khoi na sida phamma ga village masing hengale khole ga ina khoi na sum TV discussion yaw ba je khoi matik cha da bran khal le ba kai no di akoina pami badi constructive oiba koina khanja ba ya ba common man amoina khan ba ya ba pot sing du pukhal lagan da ko ado sidai panbudi panning de ado ngasai koi Suresh na koi ge hujike hana ge honorable CM je yam ma pallaga hai ko Manipur da set humbu ne ba lai je set humbu ji da karak pa MLA ko ding moi responsibility pugo daw ne yes ado tar ga di assembly je ke do we pamino chief minister matongi assembly oi ta di pham dru ju yai adu ngasai puthoraki ba pot mayam do CM gaktana pugal pai wari jum tawe ba adu di ai khoina mangon dai kitang yaning da ba pokpa kaino di MLA humpu du da cabinet minister haibam ju lai ri ba matom da na decision lo ba ya da ko aduna akoina sum yeng je ba da ma je mana vote kare je sahi kulum do mukti sure ba adoi tar ga di khoi Manipur gi illegal immigrants haina ngasi gaktang tholak ta ga ju sahi ke agi mamang da gi changak khiwa mi mayam do ma ju MLA wai ni assembly phamba yaw ri ni cabinet minister ka ar gora gan da CM wai ri ne ado ma gi power ngamam da ba yai ko CM wai gan da mana hogdo ga puthoram ba yai ado tar ga di lai re khang ga di hojik pau da policy trap tau tri kai gi no ham ni da wai moina khandu aga biometric lo ba du to ba mayam lai re ko biometric lo ba khot pa mayam lai ba do moi government gi machinery do schol le hai ba ni da khoin hai ba di Uji ozana hai bi re khoi central union list chan mani na khoi state ki khut yaw de hai ta ju state ta ada Delhi da phami baduna sida yum ma sajala ku ji khanga dra ba adui target di mai mathau du kana no ham ni da magi number 1 da constituency du gi MLA du da na kana na pau pirakani singi di headmanship lai ri ko moi gi khun du gi
chip amamam loi leibane moigi khulak po haigadra kaida chip singduna khanganda report piraganda chumi lale haibadu di moini engjadong natro aduda andro da pokpa aina moigi khangudong nate hojiki ozana aingonda andro haiji kai no di akoi gi ju forest right lei ba sin numaijing maton deina makha ta ba gi handak sandang chemba maring ga khatna ba matam da map ka puthokna da na tawrido a thaina gi map ngak tane ba ko ado akoi hoji manipur abumba da forest ki sing kakpa ya da tar ga ju akoi ne kakpa di yai ba kai no di akoi gi andro da mai mutta bam lei ri ko koirom da piram ba right ne ba se haidi koirom da piram ba right ne ba right to koi na talu ba na te koi gi thaina da gi chatna rakpa koi na immemorial time hai tare ko akoi na ningsing ba da thok tra ba matam da gi akoi chatna rakhi ba potu ngak na ba gi da makta akoi sing ya la ga mai ho ba gi aya ba se piram mi ba koirom da aduna akoi andro da ju jik ching da lai ba koi pata pai da ba mayam lai kai gi no di koi ching da lai ru ram ni na ching je pata da ba ya de hai ba gi problem mayam am lai ri ba aduna koi gi koi ozana ujiki bele pal le jai ngasi forest tel lai ru ba ma yaw ba gi sum pan bai wa ne ba du da suresh na ai gi ming adum pan ba du da nungai ta ba du mai na ozana ju biren pan ba du nungai ra moi ko adu tar ga di akoi na hai di constructive ba nate constructive oi ba polom da chat la ga di akoi na ngasa hai do soi ri ba poto hojikti ma na hengale hai ri ba poto changa ga yeng bam changi hai bani da moi hojik pia la ju emile di oi ri kaino emile oi ta di ma na changa ga pia matam ji da moi assembly pu pham de ma thau tau de ba matam ji da ma ju chat la ga dum yeng ga report sing du la khat la ga ando mathang gi assembly la ko da pu khat la ga du gi policy ma ya pham thok tro adoi targadi mage Facebook ta ka thagalak pai matung natabida magi fazana report amaga loina na adoi targadi moi jingda leiriba village masing hengal le je aya mana jingda ngaktane ba adoi tardi jingi emile mayam moi responsibility puri ba mayam jingduna mai gi village ta hengal e haibuji puragan da assembly da purak to na tra haimda adoi targadi moi hujiki government gi phangdaba mayam mai phanghan ga da ba koi ising phanghan ga da ba policy mayam ji yung kun tha le ga mai na ising pi doi no haimnita adoi targadi akoina somda kati village aina amalai ne tamai da gi chatlaga andu da Nagaland border da koi ayuk ki pung taruk tai chat paduna nungthin ki pung anim khai da yawi adui mafam da ising pai piru bai ji oidraba wane adugumba village masa mayam lai do recognize oi tar di government gi mafam da oibi aba mayam do puthokna bagi damakta khwai ti maru oi je kai no adi MLA hum phu do moiduna koi gi Purupsi ki damakta khallaga andu da akoi Manipur se pukhat ke hai ta ga di MLA humpu du gi dai ta mayam amalai aduna akoi na hai je cheng na hai ga anda di moi sing se yam dra da manga dai na taruk la kara be MLA ngata ne hojik lai je anoba karak pa yam de ko adu tar ga di moi na Manipur gi maram se da di akoi di kaim khang dra ju moi di loi ubam tho e hai ni da aduna assembly da phamba matam da khanna ba ya ba kai do mayam sing se ngasi policy semba da oiro kai do oiro mayam sing se moi du na son ba da gi tau ba ya ba thabak mayam do tau da ba da gi ngasi thola i ba koi illegal immigrants kai na haire i ba wahai mayam se loi thola i ne aduna akoi na haijan ningi de hojik chu matam lairi pham bai bi ri ba moi mayam sing do amuktang wakhan punjin minaraga koi Manipur se semgat pada haidi amaga ama onsil la chai ba na tabida assembly da bula kita aga di moi humbu do wakalon manabi yo haibni da opposition oi tar ju constructive kano criticism tau biu ko haidi chingdana bai mahuta chingdana ra kai do no ma ngasi yaram ba du nunga laga di party du da musang ni atu di masana masa chai jatro adu ta di constructive oi ba pota suggestion pi raga da sem ta aga di moi humpu na pukchel mana ba matam da Manipur lakse ba ngamoi ngasai gi illegal immigrants hai ba tholo oi anobo village tholo oi ba ado mai gi pamjari ba MLA sing duna moi vote phangna ba hapsilam ba oiram ba yai adoi targa di moi gi MLA gi rule da su mayam lai ri dana ai Manipur gi integrity so alloi ama tawroi haibena wasak mayam lo gidro adui matung inna nangi kendra de soil ta di nang je akoi yankhai mapan na tan thoi haibam tam da moi kai dau doi na ni da adugi wakhalon do khalan ningi aduna akoi discussion lak ba matam do oraga su koi na constructive oi ba matam da akoi na khangjaba suggestion du pina si haiba si hair ga ai ani su round su mai than je okay am nungai je akoi gi mamang da shwara me haini akoi chaina bagi mahuta akoi gi leiriba present da leiriba singsina akoi kamai tawdraga bagi hariba shwara me besing se akoi gi chumthoka da gi habagi potlom da manglom da changsin mina ba du tangai fade haba wafam dune duga leiriba Manipur gi leaders sing na haba tar akoi gi masi
unity or kind of collective decision amakak lobira for the future of Manipur habitat sigidamukta ju thabak to honing be gapam modini phongdo ise ida stress laksage koigi Hariba Kugi MLA na Fungdoi Boa from Aduga illegal immigrants Singi Matang Aduga Kugi land in crosser Gimatang Hariba Sings Kugi Center Union Government at the Boy Tara so Kugi State Kilabo Authority Singshina Kitang Initiative Laura Kanda State Ki Kugi Heidi field visit or ground reality city Kugi State Kilariba Mai Magi Kugi Kendra Gilariba Kugi leaders Yuna Kanga Aduitar Makoina field visit natural ground realities of Hazada Tambira Kanda Masigi steps in the Kamai Lokatagi Masidagi Kuikamai Tokatagi Havigi Manglom the Junction Minapasiam Tangai for the Potini Prezamiam Nasu Masigi Tabaxibak News Pama Gasolari Bazet as rest of you. Item Zega discussion I'm Pazana the way of an I'm like a tigre. Like a tea basic, I can Aquina. I issue Nagrik Amaneva. I get Nagrik Amana Toma pay have to the Chowum talk them. I don't do so pay have you, so we pay have you, Kashukai them. I in an anga the chin men gave or Kalon Tadopio. She never quite the innovatrix. She subnum session. She subnum session. She ruled me. She answered Topio. Pangya the Yani have a queen and Ango to Taga than have a rule to late. Yam Pazana and Big Forest Eke Matanga. People topics outsider are claiming have never. Mitop Singna Koyi Zagazi, a Koyi of the Muin Harry have never. A Koyi Zagazi Muin Harry is an outsider to never. Sigi outsiders a Kandok she hide river, me do in a target for the Numaitrisika, you know. Nange di Congress like Nimatam Daduto, Yata, you see up and Bigiko, someone Cabaya, Kari, you see high with the quickie XM Gimanauba, XM, Adagi, Sanilon, high with the Kagi drive in the throat. Moyona Manipupalam Brava. I do idea. No, I do. I do put Opira Kanako. Moya, the Moya only at the higher at someone coming. Moy put up to Puturi Madam Ducarino Avenida. Family put on any other. Is it a play about the family? Not a family background. Not a Kakato Biracano. Kakana Kon Kalas we are right. Not the Moy Matamuki Civil Society, I'm the Yauda Brava. Yahweh, Civil Society Pangit, Raja Civil Society, Civil Society Mammy Kakato, personally, Kakana to high to number one, Kakada in Isa to Kaka is in a lawyer. I want to highlight it. I mean, you Panjagite, I you have a point. Oh, 9 point door. Kakana, but I point. I know the idea about Manipur, party she is watching. I do put including Hanagi, Unity or wherever. Kakana Hydro, Gangmei pony on Revenue, Chim Puturika in Ida. Housing a me family look put on Many Gami Palatra, I don't call I why is discussion Isa. Discussion is your opinion never. I know Pangiva time though. Zaimaru Belena Gangi, but I interrupt the other. Make it new MAIBAM labor. I give point the Yanning to the Yanning they have a Shukai Deva. I know 100% low into me. I give the cotton Loitar or have a table. I give a point of view to never. Forest Eki Makara, too many Indian Reserve Forest Act later in 1927. I think Matunda Manipur Forest Act 1971, the Gaisa Kraba. The Indian Constitution ki makada central list the Yaurinabu state ki power state na Sudum to central kari no to do. See a contradictory way put me a woman labor. Reserve Forest can I mean the Panga, central government, the Pandro state government, the Oibro. Reserve Forest, I mean, is state government lane. The property of state government never. Sagi Maruna Tamba, Androge, do that. Manudi, Manungan Sagi, Forest Act the Paliba Manundu, the Yauridu, Magi livelihood, they give preserved or Tamba Forest to Forest of Mangalu, I will not take. Forest area, the Yum Sabaya Deva. Forest area, the Yum Sabaya, the Haramoeva. Ukapadia Ranganeva. Magi Marilina Bapota, religion Guinea, Kangde, religious way beneath Kangde, that the preservation way of format. I do the acceptable way of Geneva, when I have it. I'm not expert, I'm a forest bisexual, they are experts on the table. How is it when a Nigerian Koi Manipur?
kadai no khangna lakpa mayam masai illegal immigrant haibasida koi we never mention even a single community. Never in my life. Illegal immigrants, it includes all the illegal entries. Yes. I need to among the money put a select passing to illegal immigrants. Hiriba outsider Isaac and American say illegal immigrant to never. Kaksing Kuno Masa Suresh Kumar Kaksing Kuno Yagi Paging called the Yums have the Ibo outsider and ancestor lane claim to a Hiroeva. I na Tumagi, I Marimata Toma, the Yumchang Tomagi, Kundumula Yumsaga, that is what claiming. Outsider I claim to have never. I took a topic name as in any say. Reserve forest and Marie Lane Deva. See the outsider claim to is highway Mapan the Layambaya, highway to the Zunga Hydro, Senderginina. Highway, highways, the state highway, Avon Lane, and highway, and easily. State highways and state Guinea, and I have an Sendergin. See Malunga, I'm lady, I don't set cum seva. Asai, Akoi, Say Marupna high with the white of the Lamers, or Obi, saying that my again. Akoina Nangba, Facebook honorable XM Tagali to Panta Tagat Panatebo. With proof, evidence, survey Tauraga, aerial Tauraga, Dagis, Akogi, drone Pyreganico, Quina, Popi Tabunga, Oisa Yaurimico Satpa, Uzari Abanigo. Pangai Hibanate, record any with record data West and Equina Harris. Pamangas Tazarke, or even Chimna, Twitter Tagat Pazaloina proof yawn, every proof name. It's not about Matanda Ivanateda. I know as a Facebook to Panta Tagat Parido, Panta Tagat Panateva. When Lucican, I can Anavicano Kangom Changeva. Anavado, Sinare, the honorable axiom, the highly Habanida. Anava highly me to the Warubi to Carigino. Hayrova, Kangaiva, I am doing Anava laying with the laying bureau. Anavadu Layung with the Tapiro machine in Hijanina. Layung Takami to the Warunum Java. I do Warugadi like Naragal me to the Pararoeva. I doctor Nate, but I cook Sipakanda, I younger way, I elder way, I come with paracetamol, chow, Hibaneva. Nare Habudi, Nariba Midun, High Panatraga, Uriba Midun, Hydra, Nari Midun, Shivadavaneva. Manipuri Mitun, Hinjile, Mitopia, Mito, Kandoxi, Hibisibu, La Lisibu, I know my target Pagirava. Ma Hydabrane. From the Chetnas Havanida. Say illegal immigrant, lacking a gun, when unrecognized beliefs, unnecessary growth. See, district of Panjaka, Chandinji, 1969, the Mogi record, Taler and Baitare, Mogi public gazette, 164 beliefs. 2023, local government directory of Ministry of Panchayati Raj Government of India record 460 296 angle. Yes. Adagi yamna kuina yamna unnecessary hari jesidane. Kangpo pida 179 letter 1969. But as per the record of 2023, Siko Government of India record 721 542 angle in them. Adagi sida Chuchanpur 282 letter 842 560 angle in them. Survey Tauraga government get database the labor port to Naval Puturis. She hangat Paze, Madam Chade, Yamna, unnatural Weba, Hanaga Manado among the Hengali, Masik Tidoxi, Tigatsi. Aduga, Biles recognized Obakanda, Panyata Yaramuta Hologumsi, State Cabinet Avalonsi, State Cabinet approving PNC, Hana did DFO on a Piramba, at the give Inanga with the Pradana and the Piramba, Kunging home, the Piramba Singer, Yarroing, as I have a Mingaman Tolino. Ming to Piram doing me, Marie Lena Lagaita, religion, Maram the Nikande, Magi ritual Marim the Nikande, Marama Haraga, Aduki Portu Yarroy, Constitution Gimakada, Lady by Act under the policy may implement Oraga, who is state key cabinet approval, Laura Matunda, Koimasi, Tahunzi, have a own minister, 2022, the minister waiting in the assembly, the Agaskita, Marita Pongdoi, Adugamo, October Getangtara, 2024, the Matamuki health minister or Biramba, Koyo Zaranjan Haitare, honorable minister, ex minister, who's in honorable Emelena, Mana Haiki was there, Kogi, MNGRES, Eskimo, Pangalaroi, Gamini, benefit of Pangalaroi, unrecognized belays the labor. Akogi Kabilaser syndrome, Akoy the government benefit. Peter Roy had a cabinet decision low. I think as a cabinet harido, Loina represent over. I think as an assembly harido, it represent all the state of Manipur. But Luching even me, though, Gary Tori me, tribal to need in a Hajari, the Mana Torumani, Mana Tony happening. See the Magi Minchet, Natraka Magi, Adum priority worry to Nate in Hajaning. Saturn as I Habiba, constructive cessation. See the Muklaxer again. Masih ay panjaning da banya to ngasi de pal lage kaka warobi no ay hana haija hobe yamna pandaba yada ba haitare marup manipur ngasi soire iba tawre iba ngasai marup na haiba MLA si magi responsibility lai adu lai loina chumi
इसागी युमदगी होगदबने हाइसे आई इसाना होगदबने सेमदोकपसे आई इसाना आई सेमदोबा आई इमुंग सेमदोबा आई खुन सेमदोरकांदा आई स्टेट सेमदोरकदोंने आई सेमदोक्त्रिङेदा आई इसाना आई इलीगल इमिग्रेंट सपोर्ट तौरिङेदा आई न कैदोंनुंगा इलीगल इमिग्रेंट की मेक तो वांगांग ओय अदुना आई इसा सेमदोकपा म चंगी अदुना सिगी मतांगसेदा आइना हुज तेन तकना मिनिट अनि याम थुना करिगुम अमतंग थमजगे कोई 1949 दा मणिपुर जी इंडिया दा मर्ज तौरे नाम लोय खांगे 1956 दा अखोई लेरिबा अखोई मागी कनोजे अखोई सेंसस हाय तारे 1961 की 1956 की सेंसस सिदा 1951 की सेंसस आन यावजे एनी नागा एनी कुकी यावरमे अदगी एनी लुसाई दो 19 कनोददी 1961 ददी लौथोखरे हाय तारे एनी नागा दो यावद्रे अदगी सिगी कनोजे लेरे सम एनी नागा यावगिद्रे मागी सब ट्राइब सिंग दो फजन रिकग्निशन पीरग तौग्रे अदगी मतुंगदा 1995 very long time hai tare matam du honorable chief minister biram ex minister koi honorable ex minister hai jab tare koi dagi di amna ozani koi ipu gum bani hai tare November 3 1995 the union minister of welfare Sri Sitaram Kesri the man letter am e honorable chief minister matam du Visham Kishing congress ki ni ko congress palen waro bi gano aseng batu hai jab ni payam gi mit na kong una ba mana e ba sithi si da hai si kai no ba any cookie tribe sa sigi post se Stay na happy the yaro union government happy una hire any cookie tribes sigi process hum lak padagi 2003 da mahana ki chief minister mayam ne khangaram ba 15 years pairam ba haina khangna ba honorable chief minister okrami bo min oiring matam da any cookie tribes yaw gi bane any cookie tribes yaw gi na ke dor ke haiba matam da cookie palen waru bi gano aina haijab cookie hai ba koi cookie np ki my constitution ma thoe ba ko Cookie NP constitution and the apex traditional government of the Cookie tribes are sida mo koine annexure ma thoe annexure sida koi moigi any Cookie tribe to ki makha da ma koina sub tribe ma tribal ma ha pe sida koine imana pok dai ta da ba haitare brown ga ba baun na ba dalong ga ba sigum ba tribal ma yausil lakpa dugi no contra da tri ma lai adu matung da ma koina mo I ba The number of cookie cognate tribes may change in accordance with findings based on empirical research and claims if any kind. Any cookie tribe to Yaurobani anytime we did have to payare. Sigum base Karigino. Sinara, Maramoira, voter machine hanging in Galisa. Sinara, Maramisa Sadana, unrecognized village mamma Hengalisa. Sinara, Ganta Davida, illegal immigrant mamma voter list at Chalisa. Sigum Bogi Poshak Mayama say. Soy ki bataragadi soy gre haina prajada hayobuna phagadra aibado I khanjai maramdi Manipur ki praja se yamnamak intellectual nai masing yamba qualified oibana masing yamba aigi marukumba koi gi creator younger generation gi adugumba brightest future me amama leiba miyon sing yamba state ama oibanina sigumba aranba database leiramba chithi thadokiba thadoksin bas roin internet ta phangaba ngaktani open domain hai tare aduna sigi posidi soi gi badudi soi gra hayobuna phagadra na khali ai wakhanda aina haijari se ai community ma haija banate kamaina matau karam ne ni ko gi tribe yaram bano kamaina lokthok ki bano amuk kamaina hapsin gi bano kari gi damuk ta recommend tau gi bano 2003 da okram ibo bi honorable ex minister na sigi porting se I think he should be answerable to the people of Manipur sineba in hijaining is aduna sigumba soiba aranba mayam ama leiramba yai aduna masi leiramoi haningai su leite aduna sigumba soiba leibasida aina hek nuaijata tv da ujaba birendu mu kari da yarum gi ne ma congress da yarum mi gaina haiba respect leitaba taba da yam nuaitaba ju yawe ado koina hijaining badi honorable ex minister Sri N Birendu congress da yarum ga ju yaning dina tokthoga BJP da yaurgani chief minister oirise congress ki chief minister oiba natte habase sima su khangnasi aduna magi su mana tawkhiba 2013 da tweet tawkhiba agi malongi si pali si proof leiba ngakni ko aduna siguma ma'am am lei aduna si ma'am si oraga hauji akoina haijaning si kaino hai kanda akoi gi yeknaba je kanano khangnasi akoi masen akoi gi yeknaba natte I masen gi marakta yeknaba leiroi dawuni aduga homin kamin narakpa yelomi gi marakta yeknaba leiroi dawuni aduna sigi leiriba posi karino haiba kanda mitop sing asina natraga yeknaba sing asina akoi gi oiriba mi sing asida hu kamjilaga akoi masen gi marakta phunanaba chainanaba misunderstanding create tongnaba honabagi thousand thorang mayam ama yawi aduna masida su praja sing pangthabiganu amadi leiriba luchingba khudima sengna I haijarabada Luching ba hai base puksien seng ba machang luching mana puksien hek seng draba
मागी लेबाक तो नत्रगा मागी जगह मागी मफम दो केदों न चौखट पो ओइरोय अफबसु लाओय अदुना पुक्सेन सेंगना थबक तौब मी कनानो हाइबा खोय मसक खंग बचंगी आइना ख्वाइदगी पेंजदबसे हंजिन हंजिन हाइजरे मसे वरौबिगनु कोर इशू हाइबसे असै ककाना हाय खोयना सेमबनी गा हाइबदो आई दिंगसे बीजेपी हारगसु लाक्सदबनी को बीजेपी बाउ पंदबनी कन्ना अदुना अखोयना सेमबा हाइबा लेते मणिपुर दंगसी थेंगनरिबा अवाबसे Honorable MP Oja Bimol Masana Bawa accept Ograga illegal immigrant demographic imbalance Nigana Parliament the law Rabaneva. Then a Siguma port say accept Oraga Ainabu Soirasu Manabu Soiragasu Aquipun Honam in the Raga Manipur se Kandabaya de Mito Kanok the Baya de Ko Manipur Yellow Me Kandabaya de Hava Wakalon the Laxi Chiminis Rian Birena Panjabadi Magi Tona Magna Tokiba Manipur Gitamuk the Lep Liba Miam Gitamuk the Lepiba Yellow Me Gitamuk the Lep Kiba Resign to one with forward the point Mangagi Kano resignation letter the point Manga Pira Manipur integrity can get only illegal immigrant conduct of the continue to go only border Kaga only FMR script of Godong High Chingma Ira Aga Yamna bold statement Pibang Miba Malu Chingmado Madu Katang Equina Kang Bese Darkar Oi have the name Tanzania is ago Aduna Kakabu de Aquinang was the allergic oil Gani Cheng Harakanda Go Aduna Kakana my matam the man in the site of Raikang this sorry Chanamatam people getting Anzabani anyway and Haibadu Yadaraga the Maitegi Demo Taxicasi like the Harakaniam Lurisigo Aduna Sigumba Koi Maitegi Oiba Nium Ziga Indian Constitution Maratazu contradictory Mama Labani Aduna Tidura the Aluka Soiba Torokani Hoyi Logi Professor Amanazu Haiba Equinodum Uze Constitution Kang the Manamara Moraga Manipuzi Wabani Hadis Aduna Constitution I was the Aquila Tamapusuna Tredo Koi syllabus the Yawusuna Tredo syllabus so happy upon a tredo Aduna Adukumba Aswiba Aran Badi Loiban Hiroi Adu Aswiba Aran Bado Lakre Hiraga Mado Aina Swikibin except a woman Bama Jangi whenever Minister Noma Haigibama Labani Akoyi Hadi Swigiba Land give a Punama Kanoko Honaga Haitare Akoyi state interest society's interest the Honoraga Punas and Minas have a pill of Crobani Aina whenever Minister Guyam Tagapaki Warinate a sheng bado, a chumbado, Madumiam, the Kangan Germany, Aduna, Nasiki topic Sida, Honorable MLS, Agamina, Tambiri City, Yamnamak important way Bama the Yamna Tinga of statement money. Must say, I think we all need to be support in his statement. Aduga, Kudima, Magi follower more in among the support Oraga. Outsiders in the Makuina Toribat claims there. Your claims are wrong and false claim. Miam the Kangan Bamato, we have the okay. Eloshilapa conclusion point of the Santa. I koi Isagi Lamki, Kogi Isagi Hak Amadilam, Akogi heritage, indigenous peoples in the Kanjagadabani. Fongdora ba statement masigi issues yam na mag kogi alum na laura kan da habitat kogi using Manipur yam na situation se worst of a situation na makakta laibani na haribe issue she kogi yam na critical web situation na mad lak kan da kogi punna thingna minara kan da hariba core issue or ba illegal immigrants ki kogi issue habitat masi punna thingna minara kan masi masagi maram da na report ta hoda taraga de koi future generation da koi amal leirami habigi kogi Keno Poba the Mutpayabagi put Namakak Habitat Aduga, Fondoibo Wafam, Kogi, Nubai Samdi constituency, Amalena Fondoibo Wafam Sigamari Lena, a conclusion point up yours as Santa. Illegally mean Haidare, Baratauji, Manipuri, the Harkiko, Kenotok, Barata BJP department, the Bengalis in Bangladesh in Kanba. And the leader of Bangladesh in Jikomaito, we deport over. We Supreme Court Harageta. Bangladesh sini hai di poto kamu loi poro mui defend ho lo sida aduna koina immigrant haibe se koina aina haibe ade adagi akoi BELE na haibe ade SURESH na haibe ade akoi meyam illegal immigrant dudi akoi pamde adudi sarkar na to do ni madu sarkar di kana pai hoji leiba PR sarkar ni Manipur to tare adu illegal immigrant ke je aina sai hai do akoi gi gangmei na puthoi je ma thengmal la chu Matam Yam Sara Manto, Akui Mashidi, illegal immigrant, lay rise here, Manipur Pumana, Madu Hangbatai, Madu Kanopatai. The way Kanopa to do, I am between the Kanopatai, Nangi illegal immigrant to say, Handa SIA to Matam Sida. May take Amay Munlay Mazi deport of Tara. Say Yawum, say Sona, there I Nupi Mayum Pale, say Taram Masure, Mayum Dane, Kaka Sumaka and half hold.
माजों थिया दुना सिगुमै प्रॉब्लम याम दुनेबा लेइमे अखोइना आइन जे कइनो द मतम चाना तहुद्र बोइदि अखोइ आइन जे कानदे अदुना अखोइ इलीगल इमिग्रेशन खंदोक पाइजे याय तवदबो अखोइ सेंगना कुमाय खंदोक दगे हाय बाइस दे खंदोक यारो बीजेपी नोरिबा बंगाली खुदि मगे दिल्ली दगे एते तवरगा अखोइ बांग्लादेश दे पुजे मसिदि यादे मदु नाउतने सुप्रीम कोर्ट की हंदगी अनुभव चीफ जस्टिस ने मोइ बेंचना तारगा तौसे अदुना इलीगल इमिग्रेशन अखोइ मणिपुर सुनै लेम पामदब ताय बा अखोइ ओमना अनु गांगमेगी जी याम थुना भारत सरकार ने थबल कोट बताय मणिपुर सरकार ने थबल कोट बताय ओके हम नुगाइजे अखोइगी नुंगबा असम्बली कंस्टिट्युएंसी के एमएलए ना फोंगदोरे बवाफम से अखोइ पुन्ना सपोर्ट तौरा कांदा अखोइगी मणिपुर की लेरिबल लीडर्स सिंग अदुगी अदुगा मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंग के अथॉरिटी सिंग ना हाबे तारे मसीदा लुमना लौरा कांदा मणिपुर दगी इलीगल इमिग्रेंट सिंग से अखोइ मरु फंगना मुथतबा मसा मसा की मरम नमदा डिपोर्ट तौखिना बा अखोइ पुन्ना होना मिनबा मखक चंग हाबो वाफम दुनि हम नुगाइजे ओजा सांता ओजा बेले मदि दासन दासुरेस इसागे चनबा के अमरम काइथोपिरगा ngasi दारो के थरम से मपुंग फानबि बगी दमक्तसु थागत फोंदो चरी मतासना नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोक सभा नॉर्थ ईस्ट तालुक लोशिनजरे मियंग ताबिरिबा सिंगबो मुका हन्ना खुरुमजरी